Ibi tugiye kuvugaho ni byabereye mu karere ka Burera. Ni inkuru yavuzwe mu gitondo cyo kuri itariki ya 23 kwezi kwa kane umwaka 2021. Ni inkuru igaruka ku munyeshuri waruhamye mu kiyaga agiye mu rugendo shuri, dore ko amakuru yagiye hanze yavuze ko umunyeshuri w'umuhungu witwa Kwizera Samuel, uyu afite imyaka 19, yigaga muri Lycée de Nyanza, akaba yimenyerezaga umwuga. Ni mu kigo giherereye mu karere ka Musanze. Yaruhamye mu kiyaga cya Burera ahita yitaba Imana igihe yarari mu rugendo shuri. Uyu Kwizera rero bivugwa ko yakoraga umurimo wo kwimenyereza umwuga mu kigo cyitwa Two Chiefs Coffee Business Co Limited. Ni ikigo giherereye mu mudugudu wa Nganzo, akagari ka Rwebeya, umurenge wa Cyuveho, mu karere ka Musanze. Uyu akaba yararohamye mu kiyaga cya Burera cyo mu karere ka Burera ubwo yari ari kumwe na bagenzi be 36 mu rugendo shuri mu kirwa cyitwa Birwa ya mbere giherereye mu murenge wa Kinoni mu karere ka Burera, ubwo berekezaga muri imwe muri za hoteli zikorera ku Birwa. Ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane umwaka 2025, bivugwa ko uwo munyeshuri ngo yaguye mu mazi mu gihe cya saa 7 z'amanywa. Umurambo uboneka mu saa 8 z'amanywa kuri uyu wa 23 Mata 2025. Ababyeyi bakaba bavuga ko bababajwe no kuba bamenya amakuru nyuma y'umunsi bibaye. Bamwita Mukashyaka Alexis ubyara Kwizera, we yagize ati: umwana wanjye yari umwe mu bimenyereza umwuga muri imwe muri resitora yo muri Musanze. Yigaga ibijyanye no kongerera agaciro ibiva mu buhinzi, yigaga i Nyanza, ariko icyambabaje nuko umwana yaguye mu mazi, akaba yaraguyemo ejo ku manywa. Nkabimenya uyu munsi mu gitondo. Ndifuza ubutabera kuko nta kuntu bavuga ko umwana yagiye mu kigo kitagira ubwishingizi. Ngwaye ikaze, ariko nibagirwa gukora subscribe niba utarayikora, kandi ko no magambo yanditsemo subscribe imbere na Ontime TV ahitaza akamenyetso k'inzogera kuga kandeho, kugira ngo n'andi makuru turi kugenda tubategura ze kukugeraho gatanu kuri gatanu, bibere mu rugo, mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye. Umwe mu baturage baturiye kino kiyaga we avuga ko bibabaje kugira ngo umuntu agwe mu mazi ntihatangwe amakuru, aho yavuze ati: natwe kugira ngo tubimenye nuko imodoka zari zabazanye zatinze kuva kuri kiriya kiyaga, twaje kumva amakuru rero ko hari umwana waguyemo. Polisi n'urwego rushinzwe ubutabazi nibwo rwaje rumukuramo. Tubonye ibintu bimaze kuba gutya rwose nibwo twabonye ibintu bibabaje rwose. Twifuza ko abana bajya bagenda bishingiwe, ndetse nko mu mazi hariya naho hakwiye inzego z'umutekano zikanabaherekeza. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru SP John Bosco Mwiseneza yahamije ko impanuka yabaye ahagana saa 10 z'igicamunsi, ubwo abo bana bajyaga koga. Kwizera akarohama, bagenzi be bakamushaka bakamubura, aho yavuze ati: ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe umutekano wo mu mazi marine rikorera mu karere ka Burera ryashakishije umurambo wa nyakwigendera uza kuboneka kujyanwa ku bitaro bya Ruhengeri gukorerwa isuzuma. Polisi y'u Rwanda iragira inama abaturage yo kwirinda kujya koga mu biyaga nta bikoresho byabugenewe bafite, birimo n'amajire nk'uko polisi y'igihugu ibivuga. Ngahe nguko nuko byagenze hariya mu karere ka Burera. Umunyeshuri wari uri mwimenyereza mwuga akarohama akahita yitaba Imana. Ontime TV tumwifurije uruko ridashira, twanganishije abanyeshuri biganaga nawe, ikigo muri rusange, ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe ba nyakwigendera. Stay safe, mwirinde.